Uba Jason S. Maulong UMLA Barem ka PDF na Umsning Constituency berubah Don Kupar Sumer MDC Barem ka Umsning menta kasngi kan riu tarik ukala lengkot kilalit ban penyaso no yalade syakaseng NPP harangkat kinong kersan bat kinong bud kijongki. Laban kedau da kejingwan penyaso jong kite ki arngut kinong yalam barat ba jong ka Umsning Constituency harangkat kinong kersan bat kinong bud jongki kaseng NPP Umsning Constituency kelanang kham klain susu hakane ka kenti ka ba menta. Yakini ki arngut la pediang songobha syakaseng NPP do Dr. W.R. Kharlukhi State President ke NPP hakajingya don lang do Menteri Rangba ke Sorkar Jelau Konrad Konggal Sangma usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong ka Kong Amperin Lingdo MLA Barim ka Lai Mkra ba Ngai Lang Dhar MLA Barim ka Umroy ba Sustenance Sotun MLA ka Jirang ka Kong Magdalene S. Maulong MDC Umsning bat kiwe kinong yalam bat kinong kitkam ka parti. Habakran hakane ka singi uba Jason S. Maulong kum ukertong uban ya airang na ka parti NPP na Umsning Constituency uloong baga jingmi ino ka jong na ka seng PDF bat late penyaso sa ka parti NPP kalong na marabaw yoi baga seng NPP kala shisha banwanra ay karoy kapar haga jelahi baro ka way. Ngaru hindi pa nasu perkhat ngaray hindi pa nasu perkhat sisiwe narasyon di benay narasyon na perkhat hayi nasan berkinong kesan kandang basyano nantai hakani arga ahrai tip paminin ngada presain umemele jogo pidia baga arum kandang sini saya sekali Hindi daw pala, mga ipipat pa, hindi daw pala kung ano sa kanila. Mapigipat pa, di ba ba hangin? Kadaw ko din naman tayo ng hip. Mga kwaman ng maray, kaya ka mabahala. Naman tayo na tayo. Kinigisan system, mga yoban tray. Kinigisan tray, mga yoban tray. Na yoban tray, kami naman tayo konsensi. Kaday, kajitan po, tagili, ginawin di bahala. Kapsa berapai, nak kedua isian, di kedua isian, kim cukup banyak orang ini. Sanpuskan kejala ada, sanpuskan kejala ada. Kiwek sultan besar, kimur berkali isu your revelation. Dari kang dari sultan jom dipecah, maka luar berpendek no luar besar. Sanpuskan di your berpendek no besar. Enggak ada lagi. Bagaimana lagi lima begini kami akan berusaha. Kalau tik cuma email pasungan diajarkan para jinan maksud ngintip kemudian ngintip saya ya surat para kalau tik enggak. Keinginan pendek memetayu urusan lalu itu. Jadi kita kibun itu kelak isu yang kepada isu. Mani ijnai, kesultan ijnai, wah benar tu. Panaikan ke kemenjang khususi hari kubur. Maka kami di sini juga asal dan setuju seperti cakap jangan kaya. Wah benar. Nasyo mulung yelo orang ba arpausan sneng. Uba ton ya kata kami on kapati rulung. Mulai kani ka parti menta kolom divided hakaway kayeng ni samut sangut uklik yo kayeng perkat empi lada hakayeng kasem jongi ni bunut kinungalam prapyo kayeng kasem ikon jongi kirsakma tan namar baya lempat para nong yalam nakatagadaw na slogan ong nakababurom day tan kanika parti jongi kabom jugon kajingya tay kajingya shrut langi kajingya kadik burom ngilang kaway nakadadaw kapelong ya kiwaypat ki leaders na kiwaypat ki parti ba
kinberkat banjoy bat kaniga parti jom. The National People's Party has led the NDA government. We have worked dedicatedly for the benefit of our people and for the benefit of our state. For us, the guiding principle has always been to keep the people's interest first, to keep the state's interest first, to ensure that we are able to take the state economically forward, to ensure that issues that were never addressed before, for whatever reason, were addressed by us. I tell people that I am a God-fearing person. I believe in the power of the Almighty. I believe that He has a purpose for everyone. And I believe that He had a purpose when He brought us to power in 2018 in the state of Meghalaya.